E perché? En aquest matí, lo Capulet Rouge se n'anèt en çò de sa granmai. Quan tot d'un cop, un machan lupas li sautèt dessus. Ah, te bon menjar! E per què? De què? Perquè, pramo, ei hamite. E per què? Pramo n'ei pas are menjat dempuix mantus jorns e mantunes nueits. E per què? Pramo non podi pas caçar tranquillotte. E per què? Pramo me fau tostem estujar. E per què? Pramo un caçaire me cerca. E per què? Atau d'empela. E per què? Atau de la ben a un mercandei. E per què? Atau d'en ha d'ab un mantet de pet. E per què? Pramo, se dit lo loup. Aquí, en tota bella paciència d'y escapar, s'engolís lo Capulet Rouge d'un cop. Gloup. Adar, me'n vau ha lo pluc. E per què? Oh nani, non va a tornar a començar la causa. E per què? E te podes estancar. E me botes los nervis. E per què? Si és atau, jo me'n vau en çò de caçaire. E per què? Atau de li prenes un cotet. E per què? Atau de m'obrir lo ventre. E per què? Mes aquí lo loup non pot pas respondre. Me ne mandi de pla perché has tot acò, se dit lo caçaire. E jo hic sabi, Se dit lo Capulet Rouge, en tot sortir do vent do loup. E cric, e crac, mon histoire és acabada.